I know what trending is better than anybody in the world. I've been trending my whole life. From the day I was born, I've been trending. Il-45 President tal-Stati Uniti bil-proprjetà għat-televiżjoni għall-politika. Donald John Trump huwa l-kap eżekuttiv ta' The Trump Organization u l-fondatur ta' Trump Entertainment Resorts. Ħafna jafuh bħala personalità televiżiva. Imma min hu Donald Trump? Trump twilet familja sinjura fl-1946 fi Queens, New York. Studja l-ekonomija f'Wharton School u gradwa f'livell ta' degree. Ta' 21 sena, missieru Fred, ibn immigrant Ġermaniż, sar multimiljonarju u ispirah jidħol fl-industrija tal-proprjetà. Ta' 25 sena, laħaq president tal-kumpanija The Trump Organization. Father built low and moderate income housing in Brooklyn. Started off making little deals in Brooklyn and Queens with my father. Matul is-sebgħinijiet, Trump bena lukandi u golf courses fost bini ieħor fi bliet oħrajn li ħafna drabi iġibu kunjomu. Wara s-sem tiegħu f'14-il staġun ta' The Apprentice fuq NBC, il-popolarità tiegħu splodiet. It-tliet biġijiet tiegħu imbagħad komplew jiġbdu l-attenzjoni tal-medja. Trump sar magħruf għad-ditta li bena. Fl-1987 issieħeb ma' Repubblikani u ħareġ bħala kandidat Repubblikan għall-elezzjonijiet presidenzjali fl-2016. I am officially running for President of the United States. U b'sorpriża l-bosta rebaħ. Matul il-kandidatura tiegħu mexxa kampanja li tappella għal regoli stretti mal-frontiera, policies kummerċjali u n-nazzjonaliżmu ekonomiku. I've just received a call from Secretary Clinton. She congratulated us, it's about us, on our victory. Fl-2020, Trump reġa' kontesta l-elezzjoni presidenzjali. I stand before you to officially launch my campaign for a second term as President of the United States. Iżda minkejja li tilef, irreżista milli jikkonċedi għax qal li kien hemm frodi fil-voti. Din waslet biex bosta partitarji ta' Trump jieħdu r-riedni f'idejhom u provaw jaħtfu l-binja parlamentari Amerikana, il-Capitol. Attwalment ċeda u telaq mill-uffiċċju, iżda baqa' attiv ma' Repubblikani u kompla jagħmel ir-rallies, dan minkejja ċensura qawwija mill-midja. F'Mejju li għadda sar l-ewwel u l-unika president li nstab ħati f'ġuri dwar ħasil ta' flus u tixħim. Trump ċaħat li għamel ħażin u sostna li l-amministrazzjoni ta' Biden kienet wara l-prosekuzzjoni. It's a rigged trial, a disgrace. Iktar kmieni din is-sena ħelisa biżbrixx wara li sparawlu waqt rally bil-balla tolqotlu idintu. Aktar tard kien seħħ attentat ieħor. If you want to really see something that said, take a look at what happened. Bi-preparazzjonijiet għall-elezzjonijiet presidenzjali, Trump qal li l-5 ta' Novembru 2024 se tkun l-iktar data importanti fl-istorja tal-Amerika. The real verdict is going to be November 5th by the people, and they know what happened here, and everybody knows what happened here.